Жакшы болбоду. Сиздин атыңыз ким? Правило номер 1. Никаких имен. Апей, ана сизди кайдан таппак элек? Правило номер 2. Никаких вопросов. Эмейли, иш кылып жеткизип берсең болду. Адрес жазып ал. Правило номер 3. Никаких адресов. Against the world, we can battle whoever. Together, ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. Four winners. Try to tell them you don't wanna go to war with us. We beat them. Young riders, raised in the gutter, really started from the bottom. Нас называют стритрейсерами. Ну мы гонщики. Чувак, ты меня здорово выручил. Меня зовут Рэй Хортон. Я знаю. Меня зовут Джон Майер. Жакшы болбоду. Сиздин атыңыз ким? Правило номер 1. Никаких имен. Апей, ана сизди кайдан таппак элек? Правило номер 2. Никаких вопросов. Эмейли, иш кылып жеткизип берсең болду. Адрес жазып ал. Правило номер 3. Никаких адресов. Against the world, we can battle whoever. Together, ain't no way we gon' fail. You know I got your back, just like a turtle shell. Nobody do it better. All my brothers tryna get some cheddar. We all wanna cut like the shredder. Me and my bros come together for the dough. Bought the orange Lamborghini, call it Michelangelo. Four winners. Try to tell them you don't wanna go to war with us. We beat them. Young riders, raised in the gutter, really started from the bottom. Нас называют стритрейсерами.